sithi siyabona uMaka Nolizwi usehleli naye loya anti ka-Ayanda lo kade emfuna imali laphaya. Tshele-ke izigaxa futhi asikho ngisho sodwa. Are you ready? Because brace yourself, because this one is a doozy. Tshele-ke isigaxa. Esokuqala ukuthi, yabo Ayanda lo uhlala no-anti laphaya lo kade exoxela u-anti wakhe ngomshado. Ingane Makalizwi. Shuthi uNolizwi uthandana nobhuti wakhe phela uyena uJola no-Ayanda. Gaxa number 1. Gaxa number 2, ubaba ka-Ayanda kwakubhuti kalo mama. Incest engaka. Okay, shuthi wathandana nobhuti wakhe wazala ingane.